Kanini na kanene etikia wa kanitha wa Gatoreki mekinyaga ikaro-ini giki githeru gia Komarok kaunti-ini ya Machakos kunyitanira igongona-ini riri ria mitha. Igongona riri rikihariria Kristo ihinda-ini riri merekeire ihinda ria wenyerekia riria rikambiriria wetatu kiumia giukite. Archbishop wa Diocese ya Nyeri Anthony Muheria uria utongoririe igongona riri augite ni kieha kuona rumena rugitherema guku bururi-ini undu uria akristiano magirirwo ni kuhurana naguo. Tukatae chuki kabisa, tupatie mbegu ya upendo, hiyo tutapanda kwa wingi. Muheria augite family nikio gitugi kia mbere gia thayo na rwendo ruria rwagirirwo ni kwambiriria family-ini rutambe nginyagia bururi wothe. Kwa sababu mimi niko na msimamo tofauti katika siasa, msimamo tofauti katika mipangilio, katika mipango ya community. Mimi niko na msimamo, lakini sisi ndugu na dada. Akristiano ningi ni moretio matigetikire kuhuthika gutambia rumena ona riria matindikiririo maundu-ini maria mataratwarana na witikio wao. Tusitoe nchi yetu kwa mikono ya Mungu. Tushikilie Mungu wetu. Kunao wanatusukuma tutoke mikononi mwako. Tumekatalia mikononi mwa Mungu. Ndumiriri ino yukite oriri kambeni ya ihinda ria wenyerekia iruguritio guku bururi-ini. Akristiano makirio mahemberie uiguano gatagati ka Kenya ikiro ciothe cia muturire. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia.